nkazirwanaho nibajyango bw'enguzi mu beebembezi baabo bubaruhize ahabwo kuba bijuize fomu zo kuhebwa akasiimo kaabo barugaho baruha. Fenihans Bwambale chairman wabo nagira ngo ahabwo obushomankuzi aba baremerwa okwetungura no barabe no bakyenda okubo emitwalo 10 niyebere ne yombeka ati batazitaho hati aweza nazireze urugero mu government nuwe nga president nuwe yakubera nakoraki nahondereza nazireta hano tazihonderize nuko akongera karora ngo twakoraki twasoroza sente ali abakuru baitu obutukurora ngo baso kutuhirayo akantu bangamba mbahe sente nuko banyongere emiliyoni 3 na mitwaro 50 ondi yanyahe mitwaro 2 ondi akanyahe mitwaro 10 no kubuli musanga mu muhanda nga mukaguza hati bite byaitu akamba transport bisaho kuli no hikayo no sibayu emirimo eba mingi naranje no sanga nayo tero aho ni mukwatara ngo mutwaro aba bashaba RDC okureba ngo buri kimwe kiriyo nikiteganisa nkazirwanaho cyakorwaho aho naho tukatungaga government ngo yatwerezwa no rwatano hati ubutur kusaba ngabino hati no wura enduru zatandeka habaki mucombeka kandi kunuito nitwendekerale tukisigeho government kakube kitwombekera titwine songa yone runde kakuba batu office neto bakagamba office ingire nanyo mu rureo nitwikara baitu norora titwine no office yone batu hayiri hati wo muntu orukutwara naka yona bunyangabo no twara district banyizinga hati bali kusanga nka tuganiraho na Joshua Masereka oriyo mujwekero wa mukuru w'ihanga ahabwa district ya Bunyangabo ahanshongeze ziri kugambwa ngo akemereza nkazirwanaho kore mirimo yabo kandi ibintu byatugambire kubarani bagamba bato ni bandi babiha konganye wesente ndakwenda neze sente zo kugira ngo leta mitwaro 5 za fomu wa utaziresire fomu tukwijo kujizuza bariyaho ngo hati fomu manya tiwije hati leta mitwaro 20 fomu ni nubura jizuza eso nizo ndukwanga kongeza abo baba ikiriza ngine ezabo emitwaro manya ni mitwaro 10 nyowe omuntu yagira ngo ngazizibira nanagiye. Honorable Peace Mutuzo Minister w'ekikora cy'abantu n'ebyo bahangwa n'ingashi gender and culture kandi ariyo mukazi omnyishengero ahabwa district egi najyango enshonga za nkazirwanaho shemerire korwaho kibahwero kore mirimo yabo batine kiri kubateganisa twastamira nabo kabiri obutikirizana bwagumamo konkare katsamo bundi kubiri byangana president ramweta konka bicabasika kandi bakiturijeza so nza kweta urukiko orabe ryo rwo kumaraho obutikirizana kureba ngo twastama hamwe twatebekana kandi obutabanko bwako Huda Abason Oleru All State Minister w'ebyo kwerinda hamwe n'enshonga za nkazirwanaho ari kugambaho na TV West hajumirire kikorwa cy'abeebembezi okuremesa nkazirwanaho okwetungura. Some of the members are distorting money from their own members. These are problems of group dynamics. We need to organize these people in a group. We take them through group dynamics. We teach them how to be in a group, how you must know yourselves that you are one. You don't look at other like somebody that you can easily steal from them, but you must not. We are family. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi omuru Bunyangabo.